Na nilikuwa nataka kuzungumza zaidi sana katika kitabu cha Waefeso. Katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 5, kwanza mstari wa 15, 16, 17 hadi 18. Biblia inaendaka inasema hivi: bali mwangalie mwenendo wenu, mwangalie kisi mko mnatembea. Bali mtembee kama vile watu wenye hekima. Sio kama watu wenye wana hekima, mtembee kama vile watu wenye hekima, mkikomboa muda, ndio Biblia inasema. Mkikomboa muda. Na wala na Biblia inaendelea kusema pale, na musilewe. Kwa sababu inaendelea kuonesha kama kulewa kunaenda kunatuma mtu anafanya vya mubaya. Jambo fulani yenyewe niko ni hii. Kwa pale kwenye Biblia inasema kutembea kama vile mtu mwenye hekima. Biblia inatupatia njia. Kisi Biblia inatuonesha. Biblia inaendelea kutuonesha katika kitabu cha Proverbe wala Mezali sura yake ya 3 na mstari wake wa 19. Biblia inatuonesha kama Mungu aliumba dunia kwa hekima na akasimamisha mbingu kwa nini? Kwa ujuzi. Jinsi Biblia inasema. Sasa kitabu cha Kolosai sura yake ya 2 mstari wa 3, Biblia inasema ndani ya Kristo mnajaa hekima, haina yote ya hekima na ujuzi ndani ya Kristo. Jinsi Biblia inaendelea kutuonesha. Sasa nini nilikuwa natafuta kusema? Kadiri jinsi Biblia inatuonesha kusema kama tuko tunakomboa muda, bali tusitembee kama vile watu wenye bana na hekima wala akili. Sasa maisha yenyewe tuko tunaishi, ukipitisha siku moja yenyewe kufanya kitu, ni kusema kama ile siku yako vile inapita au utarekipera tena. Jinsi Biblia inaonyesha kama tuko siku moja yenyewe unapitisha kufanya kitu, ujue kama mplan yenyewe uko hapa kudunia au kufanya kitu, na ujue kama kile kenyewe kufanya kinapita vile na utarekipere tena. Ukielewa mzuri sana muile gisi Biblia inatuonesha muile wa Efeso sura yake ya 5 16 17, gisi Biblia inasema mko mnakomboa muda. Hapa kudunia tuko ba passager. Biblia inasema katika kitabu cha Job, chapitre 14 ya Job na verset 5, Biblia inaendaka inasema hivi. Biblia inasema pale hivi, inasema siku zetu zinamriwa na miezi yote iko nende inahesabiliwa, ambayo Mungu ameweka mipaka yenye hakuna mwenye anaweza kuivuka. Jinsi Biblia inasema pale. Biblia inasema siku zetu zimemriwa, ni kama vile amri, ni kama vile sheria yenye kilple kilenje na wote utapita. Na inaendelea kusema pale, sema miezi yenye tunaishi inaendelea kusabiwa. Nini yenye utafanya? Kumbe sikuwa nenda unaponda muda wako bure. Usipotisha muda wako bure. Ndiyo. Katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 3 mstari wa 11. Biblia inaendelea inasema vile, sema ndani ya mafikiri ya mtu Mungu alitia umilele. Ndani ya moyo wa mtu Mungu alitia ile mafikiri ya kuwaza umilele. Umilele ni kusema kama mtu anaweza kuwa anaishi na ajui kama siku moja atatoweka. Jo, ile Biblia inasema pale. Ni kusema kama wakati uko unaenda unaishi, ujue kama siku yako uko inaenda inapita. Siku yako uko inaenda inapita. Usipoteze muda wako bure mu vitu vyenye bina na maana. No. Akukia mdunia kubure. Mungu yuko na bite principal yenye alikufanya ukiwa mdunia. Sasa na wewe usijikute tu na kia mdunia tu jua kukula na kuvala na kulala, hapana. Hapana, usikue vile. Kumbuka kama uko na kitu fulani kenye unahitaji kufanya. Lakini wakati yenyewe unaenda unapoteza muda wako mu vitu benya bina na maana. Vitu benya bina na maana. Kwa nakumbuka kama wakati yako, wakati ni lazima sana. Biblia inaendelea kusema katika chapitre 30, sema Psalm chapitre 39 verset 4. Biblia inaendelea kusema pale, sema utufundishe siku zetu za kuishi ili tujue nini. Ndio Biblia inaendelea kusema. Biblia inaendelea kusema Bwana unifundishe mwisho wangu na hesabu ya siku zangu, kama unijulishe namna nilivyo dhaifu. Ndio Biblia inaendelea kusema. Na verse 5 yake inaendelea kusema tazama umefanya siku zangu kuwa kama vidole vine, na maisha yangu mbele zako ni kama si kitu. Na inasema kila mwanadamu alisimama duniani ni ubatili tu. Ndio Biblia inasema. Ile zaidi ndio inanitushe. Chapitre 39 verset 4 na verset 5. Zaidi sana verset 5 ya kitabu ya Psalm. Biblia inaendelea inasema pale, sema kila mwanadamu mwenye anasimama hapa kudunia ni bure.
pour dire que kenye kinaweza kufanya uonekane kuwa mtu mwenye utabakia mu memoire ya watu ni wakati unafanya kitu kenye kinaweza kuwa avantage, bite principale ya Mungu kukuleta hapa kwa dunia. Inaweza kuwa kitu lazima. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mzuri ndani ya Psalm 90 verset 12, Biblia inaendelea kusema Biblia inasema utufundishe tuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa akili. Unasikia Biblia inaendelea inasema. Lakini version nyingine inasema tujipatie hekima. Biblia inaendelea kusema mu Proverbe chapitre 9 verset 10 inaendelea inasema uoga wa Bwana ndio mwanzo wa nini? Wa hekima. Uoga wa Bwana ndio mwanzo wa hekima. Uoga wa Bwana ndio mwanzo wa hekima. Ndio maana tulisema kama mkitabu cha Kolosai chapitre 2 verset 3 inaendelea inasema ndani ya Kristo ndio muna ile hekima na ujuzi. Ni kusema kama mtu ana Kristo, hakuna hekima na ujuzi inaweza patikana ndani yake. Hakuna hekima yoyote. Hakuna hekima inaweza patikana. Ndio batu ya hii dunia banakuwa banatupresente vitu tofauti. Banakuwa banatupresente IA, intelligence artificielle, banakuwa banatupresente metal, banakuwa banatonesha namna gani ukionesha ukiingia mu application itakonesha vya kufanya. Na banakuwa banatonesha kama mu hii dunia batu watakuwa na akili sana. Donc ndio vile kisi dunia iko nenda. Lakini si batu benye tuko na Kristo. Attention. Batu ya hii dunia beko nenda wanatengeneza vitu vya kuua watu. Njoo akili. Batu ya hii dunia beko natengeneza vitu vingine vinaweza kuangamiza watu wengine. Njoo akili. Pale kuna kiakili, lakini mtu mwenye kuna Mungu yuko na Kristo ataonekana kama mtu mwenye akili, mwenye hekima. C'est très facile mtu akue na akili asikue na hekima, lakini c'est très difficile mtu akue na hekima akose kuwa na akili. C'est pourquoi niko natafuta kusema hivi, ni mzuri zaidi sana kwa kila wote mwenye unajikuta huko unaishi mwa dunia. Kama unaweza kusikia, usikuwa unajipotezea muda wako bure. Muda wako ni wa maana. Nasema tena muda wako ni wa maana. Usikuwa unapoteza muda wako mbitu vyenye biwezi kuwa na avantage. Biblia kisi natuonesha hapa mu kitabu ya Job, nilikuwa nasema hapa verset 14, chapitre 14 verset 5. Biblia inaendeka inasema bien, siku zetu zimeamriwa. Ndio kisi Biblia inaendeka inasema. Na mihesabu ya miezi yetu inahesabiwa, ambayo Mungu aliweka, kuna mtu mwenye anaweza kuivuka. Raison pour laquelle unaweza kusikia mtu mwingine alitoweka bila kugonjwa, ile ni njia yake. Na kuko mtu mwingine mwenye anatoweka kwa kugonjwa, ile ni njia yake. Donc ni kusema kila mtu yuko na njia yenyewe anaweza kupitia, lakini kenye kinaweza kukufanya na wewe bakie mu memoire ya watu ni kile kenye unaweza kufanya destin yako hapa kudunia. C'est pourquoi iko mzuri zaidi sana wakati nyoko naishi kwa nakumbuka kenye Mungu alikuletea. Ni mzuri tunaweza kuwa tunatembea tunaishi sasa kama vile wanadamu. Tunaweza kuwa tunatembea na tunafurahia, tunaenda tunajitembeza huko na huko na lakini mwakili tuko tunajua kama tuko ba passager kwa dunia. Raison pour laquelle niko nasema ku verset 5 ya kitabu ya Psalm chapitre 39 verset 4 inasemaka kama mtu kudunia ni bure. Mtu kudunia ni bure. Mtu kudunia nasema tena ni bure. C'est pourquoi kitabu ya Jacques chapitre 4 ya Jacques verset 16-17 Biblia inaendaka inasema kisi mtu huyu ni mvuge. Wewe mwenyewe unaweza kuwa kuna projet. Ndio Biblia inasema wewe mwenyewe unaweza kuwa kuna projet ya kesho utaenda katika hii vile, kesho yake utaenda katika hii vile, katika hii vile, na ujue yenyewe inaweza kukutokea kesho. Mtu anafananishwa na mvuge. Mvuge ni ile moshi yenyewe chakula inakuwa kuna pika, ile moshi inatoka kwa nyumba banaita mvuge. Ile yenyewe inatoka ile vapeur banaita mvuge. Mtu anafananisha na mvuge yenyewe inaonekana kwa wakati, siku nyingine inapotea. Raison pour laquelle hapana kupoteza muda wako bure. Hapana kupoteza muda wako bure. Nasema bien hapana kupoteza muda wako bure. Kumbuka kama uko mtu wa muhimu. Na ndio maana mimi nataka kusema hivi, ndani ya Yesu Kristo ndio kuna hekima. Ndani ya Yesu Kristo kuna akili. Mtu mwenyewe anaweza kweko naishi, ungaliki unaishi. Na japo kama Biblia inaenda inatuonya kwa kitabu cha Efeso sura 5. Kama Biblia inaenda inatuonya mu kitabu cha Efeso sura 5 mstari wa 16, 17, 18 yenyewe inaenda kusema kama usiende wala usijitume kwenda kulewa. Pourquoi? Mtu mwenye anaenda analewa, pombe ikiingia muyeye, donc ile conscience yenyewe inaweza kumtravailler awaze kitu fulani mwile sasa inamtoka. Sasa hakuna kitu kingine kenye unaweza kuwa unawaza tena ndani ya maisha yako. Hakuna kitu kenye unaweza kuwaza kenye kinaweza kuleta tena avantage, parce que unakuwa msanse yenyewe inakuwa inconscient. Hauna tena na conscience mwile sa cerveau yako iresone tena gisi unaweza kuwa.
Rezo pour laquelle nilikuwa natafuta kusema hivi, kama unanisikia, usitaki kupoteza muda wako bure. Tafuta hekima ndani ya Yesu Kristo ili upate kitu kenye kinaweza kukufanya ukue mtu wa lazima. Kama Biblia inatuonesha ya kusema kama Mungu aliumba dunia. Sasa tulisema katika Proverbe chapitre 3 verset 19, Mungu aliumba dunia kwa hekima na akasimamisha mbingu kwa akili. Je, ingine natafuta kusema ni nini? Hekima ndio itakupatia ile njia ya kucreate kitu fulani. Creativity yako ni ndani ya sagesse. Mwekima ndio utapata kisi ya kuumba kitu fulani. Mwekima ndio unaweza kuwa na résoudre vitu vingine vyenye bado hakijatokea kwa mtu mwingine. Mwekima ndio unaweza kuwa donc unafanya kitu kenye kinaweza kuwa ki avantage kenye watu wengine wanaweza kufaidika kenye bado hawayaona. Na akili ndio itakupatia gisi ya kumanage, gisi ya donc gisi ya kuprogrammer, gisi ya kupanga kila kitu gisi kinahitajika. Kadiri tu gisi Biblia inasema. C'est pourquoi niko natafuta kusema hivi, usipoteze muda wako bure mu vitu bina na maana. Basi kama unanisikia, Mungu akubariki. Amen.